Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ole Assam nena kan ramri buayin min lu khat ne hloma kan kalzel dan ture ro hriat thiam har hle loi si ani ber hi chuti line covid-19 ripuin min kian san tak tak theilova amang an thla kan iber mangang su ke hi pathian kan isia ka felna kut ding lamin ka chel rengang cheu titu kan pa le kan pathian hian engtin takin nga yang bo kan then om Myanmar la an buai mai chau po ni lovin kan mizo puite ram buai le hripuin anuaya an mang anga pastor te thlengin hripuin a suata then khat kan rama an ron ral tlan bok nen ti salamat hlir chuan kongkin rengin buaina in min chima kan pilme kan iber mai chiang le zuala thlir itum ton te ang ramri buai le notice India ramri buain kan ril ru achi ne a India ram le rampo na tang thlengin kan vei em ve kan iber Assam hian na then om state Mizoram Meghalaya Nagaland Arunachal te ne na ramri buai fel hlei thei hri lawanei meka heng ramri buai te hi mi hring lo pung zel population increase in har satna aron hrin chuate po an ni ve boka hei wang hian mi hring pun dan pa ngai ni lo legal le illegal migration in min chim na sata wanga lo ompo ani tel bokani hei hian notice economy le politics po na sata kenang honga illegal migration Bangladesh atanga India rama lo lu ruk na bul in tran na tak chu British hun lai dei to atang khan ani British in kumsang kha zariat somni paruka Treaty of Yandabu assign nuwa Assam anron opfel nu khan an thu nei na ti nge na ni pa formin ram ruak duai mai man tangka yan tum nga la lo nei lama lo zei to Bengali te chu Bengal undivided atangin an cholut ta a big takin Mymensingh Bogra Rakpur le Patna atang te lo lutin Assama an nget zui ta hlomani hei baka hian an thu nei na choi kang turin administration lama klak ni turin Bengali tam takan cholut boka heng Bengali te hi zirtir tu le accountant han ni zui hlom bokani Lower Assama Golpara district hi aram nei lunga thata wangin heng Bengali te hian British patronized na hnuaya an bo ngal boka hetiang ani awang hian kumzabi somni na tir lama tang khan Bengal atang hian Assam rama hian lo nei mi tam takan ron lut ta rui ani ber Bengali lo to tele British sarkar khan an encourage ema wangin an lo pem lut ta churchur mayani kumsang khat zakwa som pakhat census record po in Golpara district a heng migrant te hi mi singa sang khat Muslim an niber ti in a recorda Assam ram hun dang zong zonga chuan sang thum chawan lani thung kumsang khat zakwa somni pakhat census a chuan Golpara district a noi khat singli sang khat le Assam hun danga noi khat sing khat sang sari an lo tling to ani hetiang hian British hun lai khan Bengal tuna Bangladesh atanga lo pem lu thi anom sui tarenga atlang puin zirtu te chui danin kachara tangin an lo lut bera chuta tangin Brahmaputra Valley ram thalam hanron pan ta thina ni an lo pun tam tak nu hian engemoti taka khua kher tumin dan engema po siam ma sela local level zia anei thui theilova ati tak tak thei to lawani bermai political leaders lama heng migrant te lo patronize tu akhat moi to kenan vereng boka tuna kan ton mek po hi ani thai mayangem ti ngai tuana theyo me Assam le Nagaland te hian KM Zali somthum pali zeta thuiram rian in troma ramri buai hi kumsang khat zakwa somruk pathuma Nagaland lo pian phata tang khan an nei nga lani India Independence ma po khan Naga National Council khan Nagaram then khat pe kirle han lo nge dei to a hei hi kumsang khat zakwa somli pasari a governor Sar Akbar Haidari le Naga National Council NNC 10 9-point agreement an sign khan an lo tel to ani Nagaram chin pe kirle thu hi Naga People's Convention le Union Sarkar ten kumsang khat zakwa somruka 16-point agreement an zia tumpo khan an tel le bokani Central Sarkar khan engma ati chuang lava state puitling apeta thung zo kani
Nagaland State Act 1962 kha siamin ramri po sangkhat zakwa somni panga notification angin ada zui ta a hei hi Nagaland State khan pom lovin Naga Hills huam chung thin le tuna Nagami te chen na ngei not ka chara mi te Nogong district mi te kumsang khajariat somruk paruka Nagaram thin kha a huam ngei turani atitlatani Nagaland a hian Assam Rama Square KM Singkhat sang ni zali somriat pariat chu an claim ani heta hian forest reserve area somlaya nge heng forest reserve te hi kumsang khat zakwa somruk bor vela tang khan Naga underground ten an luatlata an thazar noya hian Naga tam takin omhunan khuar to a an ron ombokani hetiang ani ta ka chuan state pani te inkara boruwa ka so sang zela in epna violent confrontation hial po kumsang khat zakwa somruk pariata te sang khat zakwa somsari pakwa sang khat zakwa somriat pangale sang ni sompalia te alo omta rengani ramri chin fel hi voi tam tak tu mani thin to a kumsang khat zakwa somruk pasari atanga sang khat zakwa somruk pariat khan state pani te hian Survey of India in ramri ti fel tura malak arem ti ve a nima sela Nagaland sarkar hian ako operate zui tak lo wangin ti to pani ta a kumsang khat zakwa somruk pariata in ka na umle nu hian central sarkar in ngai venzuya kumsang khat zakwa somsari pakhat khan Sandaram committee adina sang khat zakwa somsari pani khan justice KVR Sandaram kai hroina in 4th point agreement state pani hian an saina committee report a ma chuan status quo vongzel turati anni heti chung hian Nagalam hian ramngo hi an bo zela wangin confrontation kumsang khat zakwa somsari pakwa khana omle ta ani hemi nu hian kilometer so mazau dispute area belt DAB neutral area chu an siam chuak ta nge ani hei hian Assam lama Golagat le Jorhat district te rutin Nagaland lama Wakha le Mokokchung district a rut thung ani Sundaram committee report hi central lama chuan kumsang khat zakwa somsari pali khan submit ani to a chu kumsang khat zakwa somsari pakwa khan state pani te hne na hriatir an ni ta a he report hian demarcation hi kumsang khat zakwa somni panga notification zul zui ni se ati tak thaw wangin Nagaland in apom thei da chuang lovani kumsang khat zakwa somriat panga khan merapani ramria in ri grab na lian tham taka omle ta ka wangin Sastri committee dinani le nangin Nagaland bookin report hi a hnol le a hemi nu hian Assam lam hian an mani ram chunga an claim nge ya Nagalam hian polling station an ron hun ta ka wangin Assam sarkar hian Supreme Court a boundary ti chiang turin kumsang khat zakwa somriat pariat khan civil suit a file ta a kumsang khat zakwa somkwa panga khan hei hi an nu ki rizeta masa kumsang khat zakwa somkwa pariat khan an renew le ani heti meklai hian central sarkar khan kumsang khat zakwa somkwa pasaria JK Pillai noya commission adin vele tabok kumsang ni pali khan Assam civil suit petition kha Supreme Court ina hona angai thak nuwa ramri ching fel turin local committee din tur thuwa pe a nimasela kumsang ni paruka chau Justice SN Variava kai hroina noya local committee hi Supreme Court ina dinani he committee hian legal lamte history le thil dang tengun taka thlir chunga ramri ching fel turati anni he committee hian Ministry of Home Affairs ate report an submita mase Nagaland hian he committee hi aring tok lovani hemin hu hian Supreme Court in senior advocate Sri Ram Panchu le Niranjan Bhatt te chu state pani te inkara palai na mediator thok turin kumsang ni som khana ruat le a an report po submit nge ya mase state pani te hian an pom lo ve ani hetiang ani ta ka chuan Supreme Court chuan kumsang ni som panga khan state sarkar pani te hi an mani state witness te testimonies ve lis an pom lo chan affidavit manga siam turina ti ta a Assam lam testimony chu siam chho me kani lain COVID-19 free hian aron nang boi ta ani Arunachal Pradesh Arunachal hian Assam nen ramri KM zariat pali point pakhat anaya ramri hi kumsang khat zakwa somsari pani khan chingfel tura beitan ni in kumsang khat zakwa somsari pakwa khan
KM zathum som kwa paruk lai chu an ti fel man ti a ma serin helna awangin ti to panita ani ramri boina chan ber chu Arunachal lam hian kumsang khat zakwa somnga pakhat notification Bordoli committee recommendation angin mangaramri chin fel tumna chu an du lo burani kumsang khat zakwa somnga pakhat khan Bordoloi committee rotna angin Square KM sangthum zaruk somni pariat lai mai chu darang Demaji le Janoi district ate Assam lama transfer anita a Arunachal lam hian heng ramte hi pi le pu te huna tanga an ramani a British le ahom lalte ngei po in an hriat pui thin thu an tran chanani Assam lam ve thung chuan heng ram ri te hi constitutional boundary ani a ti danglam theini lo an ti thungani Mizoram ram ria po hei hi an tran mek na ani thokha kumsang khat zakwa somsari pakwa khan ramri ching fel turin state pani te hian high power committee din an rem tia ma se engma thleng lo kumsang khat zakwa somret pathum khan Arunachal lam hian Square KM zakwa somnga paruk chau pekir turin Assam hena thuan thlena ma se Assam lamin an chang lo kumsang khat zakwa somret pakwa khan Arunachal lam hian an ngen na pa ngai hi an thar thole a Assam lam hian hemi chana ang hrimin Supreme Court a civil suit boundary ti fel sak turin an file ta zokani he wang hian Tarun Jatli committee dinani a kumsang ni pasari khan Arunachal lam hian commission ma hian an state din mun le claim chu soi chiangin an demand po Square KM sang khat za som pakwa point pani in an tipung ta boka kumsang ni pakwa khan Assam lam hian hei hi nolin inrem na chu give and take spirit mangin ani ngei turani antita a commission hian Arunachal lam demand hi za som sari atanga som riatin anti hlothlin sakani ome nikum kumsang ni som ni po khan Assam lamin Arunachal hian hectar sangruk zathum som sari pangalai ron la in boundary bo chia a an la pu ta fanani Meghalaya hian Assam nen ramri KM zariat somriat pali point pakwa anin trauma ramri boina hi Meghalaya lamin Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 an pom thailo wanga omani kumsang khat zakwa somnga pakhat khan Bordoloi committee rotna angin Jaintia Ram Block 1 le 2 chu Mikir Hills Karbi Anglong Assam lama transfer ani a ram enge mozat Garo Hills atangin Golpara district transfer ani boka Meghalaya Riboi district atangin ram enge mozat Kamrup district Assam lama transfer ani bok kumsang khat zakwa somruk pakwa Reorganization Act hian heng transfer te hi nem ngetin Meghalaya Assam boundary siamna nan mangta a Meghalaya hian heng ram te hi an ram nge ani a ami hring cheng te po an mi te nge ani thu an tran chan lain Assam lam hian Meghalaya archive a heng tran chan tur documents engma omlo thu le kumsang khat zakwa somsari sang khat zakwa somriat map zul zuya ramri siam chau hi an pom thu an soibok kumsang khat zakwa somriat pathum khan ramri ching fel turin state pani te hian joint official committee an dina he committee hian November sang khat zakwa somriat pathum khan report an submita rotna an siam zuya Survey of India in he boina hi state pani te ron chungin ti fel ro se ti in ma se engma thleng zui lo state pani te hian independent committee siam ni ro se anti le angin Justice YV Chandrachat kai hroina hnuaya kumsang khat zakwa somret panga khan he committee hi an din ta a kumsang khat zakwa somret pasari khan report a submita Assam lam demand zul zui vekani awangin Meghalaya lamin an pom thai ta chuang lovani kumsang ni le som pakhat khan Meghalaya Assembly hian resolution pass in Central Sarkar in Boundary Commission din ro se antia Assam Assembly po in hemi abzong chia hian resolution an pass ve boka Central Sarkar chuan state pani te hi nodal officers ramri chungchanga in ron thin tura ati angin dinani a heng nodal officers hi anin muve thin na chungin buaina punlun zel tur veng tu an niber kumsang ni le som pakwa khan Meghalaya Sarkar lam hian Supreme Court nena Central Sarkar hi chaktaka malatura nora thupe turin anti a mase Supreme Court chuan Meghalaya Sarkar chu anma niya Central Sarkar nora dormai turin a hriat tir let ta zokani
state ramri buai hi anget angreng hloma ramri buai ching fel tura malak na zong zong te tun thleng chuan ala hlotling lo fai vek zela Supreme Court Central Sarkar le State Sarkar te an la hlo cham zara zara ni ber mai in committee emo commission emo po in report siam se State Sarkar ten an zom ngei tura binding ani thin lo wangin a hlotling thei lo ani ber ri Mizoram Assam ramri buai po hi olsam taka chin fel thei ani angem India marchaka hian State Sarkar Central Sarkar le Insurgent Underground te inkara in rem na voi tam taksai na lo ni to thina Mizoram Accord kan ti mai Memorandum of Understanding chau lo chu hlotling ala ngai ho lo ramri buai chin fel chungchanga po hian a hlotling chhun le hruai tu tur kan ni thayangem ramri buai chungchanga state le state in epna boruaka Nagaland hi engemaw chena underground outfit te thazar hnuai oman ni thin dewa wange Assam hian an ngam lo deuh zawk ati theilain Meghalaya le Arunachal te hi chu Assam hian angam viau lo ni in alanga Mizoram po hi chu tiang deuh chuan min categorize ri ni in alang kan mabak hi akhir fu mai thaya kan film khurvia wangai nge yang chumi rualin state dang experience atang hian kan injir fing thei ome Bangladesh border ve thau kan ni mai baka Bangladesh atanga Northeast Coast chua Kachar district depa kan ni na hian kan din mun hi ati sensitive le ani ti hriat angai ome tuna po hian kan hriat lo chunga kan rama muslim tamzia hi I hrerengang u solution nei tur hian rotna rang thei ome Tapodir Bhattacharjee Guwahati University Vice Chancellor hlui Kachar mi diktak chuan sarkar baka civil society te hian mo phurna lian tak an nein a hria a tong chuak nge se adu ani Assam CM hi chuan Congress amo pu charchar ani bera ahun lai ching fel thei tu din muna ding an nia ma se anti silo ti in Supreme Court kuta da in history tele sarkar thutluk na lo siam to zong te clear chunga ti fel ni se ati a notice columnist Sabir Bomik chuan Notice Commission just tele expert te omna din ni se boundary research ngun takati ni se ati ve thung Thren khatin constitution articles ani somruk pathum be chanin interstate council ti nun ni se anti bokani Tripura tribal ten ekchepa anom zia po hi hrerengila atia anlal ten promotional migration an kalpuina satawanga Bengali lo pemlut na sataka wangle Bangladesh illegal migrant awangin ram nei tu tribal ten ekchepa an omdante kongtin renga Bengali hnuaya an lo kun tak dante hi ihrerenga